nelaɗo meɗen muhammadun alayhi salatu wassalamu ɓe maaki aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wannaru mithlu dhalik wannaru kadhalik. aljanna hino ɓattima wano laral paɗal mangal ma kinum paɗal mangal ɓattorma noon ko noon kadi yitegen ɓattori on tigi wona ko woɗɗiti. si a golli golle moƴƴe a naatoyi aljanna, a doftike allah e nelaɗo makko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam a naatoyi aljanna, a yeddi allah e nelaɗo makko on yitege waɗɗanike on tigi. wa man yasi llaha wa rasulah wa yataadda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. mo yeddi allah subhanahu wa ta'ala, yeddi nelaɗo makko on, allah maranimo yiite jahannama. mo ɗoftike allah e nelaɗo on aljanna waɗɗanike nelaɗo meɗen maaki alayhi salatu wassalam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. mofte maɓɓe ɗen foppo naata e aljanna si wona on saliɗo. ɓe wi enayi ko hombo saloto nelaɗo? ɓe maaki man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. mo ɗoftikelan o naatoyi aljanna, mo yeddilan haray o salke naatugol aljanna o. aljanna yitege wona ko woɗɗitima, heewi yaltuɗo ka suudu muɗum bimbi himo selli ken haɗa ko fore narta ka suudu hande kadi fore artata o maayi. ka o maayi ɗon hande kadi haray hande kadi o hewti ka o yahayno ɗon. siko aljanna o hewti ko gaburu makko ɗon, siko yitegen kadi haray hewti, sabu gaburu on imma rawda min riyadi ljanna aw hufra min hufari niran. gaburu on imma ko weendu jeeyaɗum e weendu aljanna, ma ngay ka jeeyaɗum e ngay ka yiite. haɗa woɗɗa on tigi. heewi taƴowo maaya ko ɓernde nden deƴƴi, ko accident o waɗi, ko ɗum ɗo woni sabu on kono o yeehi. kaw yeeyi ɗon hande kadi hara yeehi hande kadi wawa arto. yo allah subhanahu wa ta'ala wawnu en o newnana en huwen golle moƴƴe, o yaafo en so ƴettita en, o yaafo ardiɓe meɗen ɓen. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.